Ucaman ga GTF uba ban sudo nonglang ula ujo dak ijaha sagi pulit hasada police station mentakasngi persya yo breu pendonkam ya ke Facebook profile ke bai keteng Satya Ranjan Bora halo jingkeno bola penmi ya ke jingkento ibra kren tomet ban pensit bagi bakren ben berkento ya ke jelam kaya berjej mulai kasi uba ban sudo ula keno bakane ke Facebook post krami harin bagi jingjia hasilong hakat kenai tarik naira aja penreu bar ka jingkento ka kentup ya kinten giba ben berkeno ya kasi student union KSU kum kaseng lekno kaseng kai klau yom terang ba kajela bagi jej benreu tajela kat kum jing ujo ba nonglang ula keno ro ba kapus hapen pau ya ka KSU ba terang ba kum ki agents of Christian missionaries rengkat ki jing keno ge ba ben je pai ba mikaya uniu Satya Ranjan Bora ula berengem ro ban cut off lani penduk lot yang parok ke jing don kam ki ba wan lagi jela ba majan Bandung Cemiklaya ha kejing ujol ba nonglang wadawan ki bol kaan berregister kis madol ban penlong yang tokit dak cyber crime halo ke Facebook profile ban sim yik senjam katkum kaan persya yang berdon keti wadawaru ba ki bol penyat kaan kin sim yik senjam ban penek ya electronic evidence ban wat jing tip ke yadai ba utrai jong ka akau ban tel akam ya jing sapriang biang jong jing tho ibra man penmi ke jing yasun ba jing kemar paj ba kubor ke basyairu kolong ba ngi ki hnyo trap ngi ki nong snong jong kamai kilia ngim dei ki khau pot bat ngim dei ki bating pot bat ngashwa ban ong ba hakabakut jong kasngi long kat balong jia kat bajia ngin yang hi bat ki dok isnam jong lade kata kade kubor ke basyai ngidon la ka jong jong kania ngidon la ka jong jong jing kethok ya kata kampar ngrituk ken mau kum ki pardo ki parasnam apa tengku mau siang kajat benreu pi de ban perkat arsin ya ka e bangi keren ya ka e bangi saham bad ya ka e ka bangi ken shot nomor hak bakut kesngi kendau ka siap bat ka jaka ka yeng ka jongi ka de hang ne mai gilia ngi de ban yang ngi de ban teli ka wai bat ngim dei dalei bakini ki breu ki banabar hakum kene kapor makin mi syakmat ban penpaj ban pharia bat ban penpra ya kata kejing ya teli ke jongi kenyo te kenyo nga keren ka basyai nga ngala bodin bah ya ki baro hakini kisngi mereka ai ke bas ngusi ngamong ya baro wat sungtu bakla ngamong ya baro baki breu ki bom jumi ban keren ki breu ki bom juyo ikot ya kadur ban keren hakum kene kapor kimi ban kenthok ban nyon ya kajat bener kenyo galak biang ngila tingku bat ko galak poi rendang ladang ngim yo i bahakum kene kapor kidon kita kinong snong kidon kita ki trairi tremuluk ki bayang haka tingku mau siang kenyok hadin lai kubor ka basyai kalong haka bakut jong kasngi kum kinong snong kerpat ya pi ken mau ba ngide banyang bat kidok isnam jong lade di nakaliang jonga ngawan simat ngalawan mbuk ya ka FIA ngene po Sadar Police Station bat ngilak hak ko piru siya USP for information and necessary action hak kabayadai bat kini kijing keren jung u tau Satya Bora ayu re upakam ya lade na kata kanhun parishat kumnore ki lada pipet ya kani kijing keren nomor ngangan keren ya ka kebajia ka kandai tarik kata ka ya la kajong hendrikum kinong susnong pat ni nyimlak ban syak ba kini ki breu ngamong kinong asam ndrei ngong bau di ubreu uba lese simat bau la keren tomat ula berngam bat ula persyang ban kenshoi ya ka kane ke jingjia bat ya kini plak ban yoi lingba ki Facebook post jong u ki ba man kasni nadu ka khat khandai tarik hadu mentah kata ka jingkeren kenshoi ke jong u bat ladapi kenmau bau ni Satya Bora ayure udai uni ubreu ulalong syaba palat lada pikan mau gini ki mau jembun isu airu udai uni hi uju ubreu ubana asam uba lese gidi kita ki bajarang dal ni kita ki RSS na kita hi kenhun ki ba persyang ban kenshoj uba persyang ban barbi uba persyang ban yalam bakla bat ban
keran to met yang ikinung sunong jong ka jalame kia te nakaliang kajongi nakaliang ngajunga ngalawan bu ka FIA bat ngalak screenshot lu dia baro itu kijing keren jong hapo Facebook post ba nakaliang ka police department kadai ban I think bat kadai ban kam yakum kini ki jaj breu hoj hakabakum gani kapor kidon laki jong kinia kinong sunong nimla aban ong ki napo ka jala na diwe ki jala kidon lagi jong kinia ndrei lada pipet ya kijing keren jong ni Satya Bora kalalong haduk kata-kata kajing keren tomat, kajing keren pinshot, bat kajing ulah persang dalat nda pipa jadi Facebook post kajing ulah maham uang ba ngan blok lut ya baru kita ki surat num syasyu ya kita ki nung megiya batin rong batin mi ulah bat ka bakam penditar lelei nganong ya ki ba ukeno ba kita ki Kristen jong kajela megiya kidai kita ki balafon dan kita ki international group bat ngide ki teroris bat ulah kenoru kantam ya ka seng kesu bahana kadi kita ka seng leno ka seng kai klau ka seng teroris bat ka balafon dan kita ki missionaries ka balafon do tau chief minister jong kajela media ti kajing keren ki jong la da POE kalong ka ai ka ba lese kum kinong susnong ngai suku akan ong bangim dei ban island nyimdai ban ailat lada ka baki no way kin keren tomat ya ka jaj beru nyo tarap kajungi an nakaliang kajungi kum kinong susnong jong kamegia we want to send a clear and strong message to this concerned individual to Satya Bora that you please limit your freedom of speech and respect the law. We will not allow this, we will not tolerate this. Nakaliang jungi ngilaong ya apo sardar bagila ailot screenshot ki URL ki username angtu barok bapidai ban wat uni ubre bat kum kinong sunong jong kijela gawe ngai suat terpat ngila su ngapet ngangam keren ki isu kan ki isu lai kaya nakajong nakaliang jok state government kalale godon kam ban nakaliang ki pajbar yang halakajong gajong kanore nringa keren betik ya uni ubre Yoni Satya Bora bakam ya lade baude to presiden jongka KSP ne kai parishat ayu de ka kubar ka basai galong ba yakum kini gibreu ni tingi suwa kan ong ka jela ba kinum yu kejat nang ni sakmat nginum ailat bat nginum aili ya ki bakum kini ki kawat ki jaj benreu ki ba persang ban sim kabu ya kanu kajing yakhi ban wanra ya kaniam ban wanra ya kajing isi jaj benreu ban wanra ya kata kajing yesok kajing ya kajing berniam kajing bersit ya pajba ubabur